Las plantas in nos contorn sun schon vaira e rues. Co tenen quels beora temperaturas usce fraidas. Curcia l'inviern vegn van las flors, bösts de föglia ti la bütten jo per terra e curcia la primavaira vegn cresce tot derce. Ce capita precis d'inviern. Ies blerma sa lunge de declarar c'è una planta ci fa ce per quai c'è minciuna surviva oter l'inviern. Per quai faina 3 exemples. Un böst ci butta sias föglias jo per terra, il baduogn, una flor ci surviva per ida ses barlun, la tulpa, ed una flor ci crapa minch invern, la chalanda. Mincha planta dovra più o meno sulai ed aua, ed d'invern uslia crapla. Al baduogn, qual butta sias föglias per surviver. L'aua cules nempe de las raïs, tras il trunch, tras ils roms, fin pro las föglias. E tras las föglias svapores bler massa bler aua, per exemple durant un ciot di d'inviern. Durant un temp, in gio ci dan sa pac aua per quacia tot es jet esa da spargnar. Di mena mette il baduogn dutuan tot sies reservas ant ils roms ed il trunch. Il lein protegge las reservas del freit. Ed il böst butta sias föglias. Scha l'inviern vegn, Lura esa finito cu la tulpa. Quella nu svezza insomma n'a più, ma sot la terra quasi las raïs de la tulpa da un barlun. E quel nus impipa dall'inviern. Tot l'energia mette la tulpa iola, tot l'aua possibla, e sta be quietin sco durant un sön d'inviern, mais all'in lunga. Appaina c'è la primavaira vegn e la pronta e plain energia da flurir. Osanina pro la più povrina sort de flors, la chalanda per exemple. E la tocca pro quellas flors ci crappan simplamin del tot sche l'inviern vegn. Ma bot del tot. Als unics ci survivan sun ils semins. La crosla es usce dura che las reservas antalà sun protettas. Ed usce a mincha planta si acna via de surviver.